tako ću ja da padnem u neka velika govna s kojih neću moći ja se izvadim i onda prateći onda rokamo ovu mafiju jedno 15 dana, 15 rijala dok se ne usremo i mi, i vi, i ja, i oni tamo, i svi dok se ne posremo dobro, neće biti ništa dobro. I ljudi, čao svima, dobrodošli u još jedan novi gameplay. Danas igramo kao što vidite Mafiju 3. Konačno je kod nas. Znači, strašno. Skinuo sam je pre neko veče, to jest 7. oktobra je izašla i ja sam odmah na Steamu nju kupio i sada se je skinula, tako da krećemo da vidimo o čemu se to radi. Ja sam veoma uzbuđen. Posle 6 godina, 2010. drugi deo, 2016. treći deo. Znači, posle 6 godina mi igramo Mafiju. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj gameplay. Tako da, ljudi, da krenemo i da malo se uživimo u ovu priču, da vidimo o čemu će nas radi ovdje. Da vidimo, da komentarišemo zajedno, da pričamo, da govorimo, da seremo zajedno. Znači, bit će bruka. I idemo ljudi. I ono ljudi, kao što vidimo, grafika je okej. Malo razgledamo okolinu i vozimo lagano, opušteno prema destinaciji. Da. I samo da kažem, ono što je bitno veoma, kad sam uzeo igricu dobio sam obavještenje da je ona zaključena na 30 fps. Ne znam ni ja što zbog čega, ali bit će kroz nekih par dana update, tako da će verovatno moći da radi preko 30. Kao što vidimo, gradić je fin, bit će ovdje podzačina dobra. Ima da ubijamo, da rokamo na sve strane. Bit će ovdje fino. Ljudi. Otvarajte ljudi, dotarali smo novce. Otvarajte. Pa znaš šta? Prilično je ono. Fokus. Da malo obiđemo. Što mi ovdje treba? Aha. Trebam potrati, natovariti ove džekove na leđe. Jel' tako? Tako. Uhvatio sam džekčiće. Vjerovatno je mani unutra. Idemo sad. Sad idemo. Packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Pratimo ih laganini. Buying rooms down in the cellar. This way. Verovatno nosimo ove pare u sef. Ili tako nešto. Da se malo zgrčkaju. Šalim se, idemo za njima pa ćemo da vidimo gdje treba da odemo. Ono, kao što vidite, grafika je okej. Otvoriše se vrata. Pogledajte ljudi, ono tamo. Pogledajte ono u kavezu. Gold. Mislim da ćemo mi napravimo neko ovdje sranje i da pobjedimo za ovim parama. Bi vi voljeli tako nešto? Verovatno će biti polako. Sad ćemo da vidimo.
bags on the table there. Done this detail before. Figured it'd be bigger. It gets the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back Šta we ti switched over pes? to oil. Aha, More consistent da mu flame. priđem s leđa. Guy come around the house trying to switch me. I ja. Told him I wasn't interested. Op, I never was neither. brate. Krećemo akciju. Krećemo. Danny Nellis should be Šta za treba? give me a second. Da ga sklonimo. Gdje ćemo ga stavimo? Gdje, brate? You take care of those Negdje. Dobro. guys. You don't want them getting across. Čucnuli smo, idemo sad Do it. malo vama. Da ga stavimo u neko ćoš. Da on malo kulira. Odspava. To ću ja ga spustim. Idemo. Treba da uhvatimo ovu dvojicu. Okej. Hop. To je bila finta mladoga frunca. Treba sad onog drugog dole. Pištolj. Može, može. Može, može. Trupca. A, neće. Trupca. A, ja. A, ja. Neće da napravimo ovdje neku pometnju. Ajde, ajde, brate. Ajde. Jo. Ja. Pa to. Čekaj, slonimo njega. Čekaj. Da ga stavimo vamo da spavaju zajedno. Pošto ne mogu oni odvojeno spavaju, moraju together. Šta je ovo? Ovo je kapija. Šta ovaj kao zna šifru. On je od dugogodišnji radnik. On bukvalno je pogodio. Brat. Ja, brate, pogledaj. Keš. A naučnici, kako ćete da izađete dalje? Kako izaći? Šta ćemo sad? Fataj bar jednu torbu i beži. Okej. Počinje pucačina. Pucačina. Idemo mladi naučnik. Pumpara može, šta je ovo? Neću. Hop. Treba malo da se približim. Jao, šta radi? Hop. Bravo, Billy. Hvala ti. Hvala. I ovdje nema ih više. Idemo malo dalje. Ajmo. Brzo akcija. Tamo ih više nema. Dajte mene, brate. Slonim se tamo. Pazi se. Krik. Okej. To treba, brate, ovako. To treba malo
Znači zeleno, kad je kliknemo, pa to je to. To je to, buras. Bura. Jao, šta je ovo? Machine gun. Može. Može. Idemo sad. Samo. Bilo je to, ljudi. Fokusirat ćemo se na priču. Vjerovatno je ovo nešto što je bilo pre. Sad ćemo bukvalno da igramo vjerovatno ono pre svega što je bilo. Sad ćemo da igramo Mafiju 3. Sad se mora da pratimo šta pričaju i februar 26. Kad je to bilo? Pogledajte, graphics, it's very nice. Šalim se, koliko vidim, ja sam došao iz neke vojske. I hoću da malo zaradim para na jedan mutan način. Ali to nije dobro. Nemojte to da radite. Samo možete u igrici. Pogledajte mi zvijer. Niga. Koji je ovo niga? Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. Znači, ja sam tek došao kući. Posle nekog vremena. Posle neke jaše. Bio sam vjerovatno u vojsci. Vjerovatno Vijetnam. I tako to. Čuj, brate, pogledaj kakva mašina. Ću da je ja vozim. Pa nemo bacati na ulicu, čoveče. Mi smo stari vozač iz GTA Los Santos. Vozimo gludaci, tako da ljudi nemojte s nama da pravite neki problem. Kakve su ovo gume? Uzimo profil. Ljudi. Idemo da pokažemo kako se vozi. Moramo vam testiramo ovu mašinu jer mi smo ludi vozači iz Los Santos. Pravo došli u Mafiju 3 da napravimo neku sranje. Znači, brate, pogledajte vi tu grafiku. Ovo je vrh. Kuća mi je negdje van, kako vidim van grada. Ulazimo u prirodu. Vjerovatno je ovdje negdje. Vjerovatno je ovdje negdje blizu. Čeka. Tu štekamo ovu zvijer ovdje da se lepo parkira ko ljuti. Da smo ostali na pešačku, ja jebika. Izlećemo napolje da vidimo familiju posle
nekoliko godina. Gdje ste bre? Ova neka mafija familija. Vjerovatno ću ja ovako fin dečako koji je došao iz vojske da upadne u neko sranje, da pobije neke mamlaze za njih i tako ću ja da padnem u neka velika govna iz kojih neću moći ja se izvadim i onda brate ćemo da rokamo ovu mafiju jedno 15 dana, 15 rijala dok se ne usremo i mi, i vi, i ja, i oni tamo, i svi dok se ne posremo dobro, neće biti ništa dobro. Tako da ljudi, uživajte u ovim govnima, bit će dobro. I jao, jao. O, živjeli ljudi, živjeli, brate, sam happy, došao sam kući, ja vrče, patre mia, mi hija, patre, questo, mi niño. O, te gleđu. It's a fucking... Znači on je, brate, živ, a ja nisam. Kako je to moguće? Sad on priča o meni. Ja. Fina, fina. 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 Če mi smo kao bili friends. Friends. Best. Brate mili, jel sam napucan kukomečka. Let's fucking go. Man, whiskey's gonna hurt in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. What? I'm gonna take the basement. Spavat ću potrebu. Basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in What the fuck, man? Whoa, must have really fucked you up. Što će meni to u životu? Što će meni to u životu, mama? Stvarno ljudi, fino, fino. Odspavamo, sačekamo jutro, pa idemo verovatno u neku akciju. Idemo u neku akciju. Bodimo se. Spavali smo sve ovako obučeni u čizmama i ustajemo, znači, odmah bez ikakvih sklekova i raznih vježbi, oblikovanja tela i duha. Idemo sad vam govorim. We barely have 2 nickels scrubbed together, now we're paying for all that food. Jesus Christ. Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess Kao if you would have listened to me. What mess? Nisam to treba da čujem, ali dobro. I got it under control. Under control? God damn it, I you ja, I'm not wanting no šta ti damn- reći? Get your way, old man. Šta ti je rekao, sine? He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having contact.
truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to shoot my neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him Idemo da one way, pomognemo another nešto, Like I said, I can come da back. obavimo nonsense. neku One radnju needs to get out. sa Enjoy the day. Padre. Besides, Padre, for the two of you to gdje spend ćemo some time sad? together. Idi sa njim. Važ. Those people waiting on their food. Idemo sa njim. Oh, I saw Lincoln a couple times. A nam opet nešto priča. He told me he wanted to Opet nešto leave priča. town, get out to California. Now he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of him. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. I ljudi, kao što vidite, verovatno tu treba nešto da pomognemo, da obavimo. Nemam pojma, sad ćemo vidimo. Uglavnom, kao što vidite, brate, ja sam još uvijek oduševljen kakva je grafika i baš sam zadovoljan što se tiče ovoga svega i ulazimo unutra. Šta mi uopće treba da radimo? Treba onda da priđemo. Da sipamo ovim ljudima hranu. Izvolite maturi. Dalje. Već malo ribarca. Može čeka da promešam malo. Da malo izmešam bre. Aj ti mala. Sad ti još malo gušće. Može gušće, evo gušće odmah. Hop. Aj dalje. Što prate ti? Evo. Happy to do it. Koliko vas ima jebote. Idemo imali nešto ovdje. Ovo je vrlo neka moja bivša ribičana, brate. Nice to see those big. Neki krimusi upadaju. Znao sam da će neko sranje ovdje zakva. Opa! Pa, opalio je on. Joj, brate. 25. Pazi sad. Opa, Q. Čekaj, znači. Čo, brate, sve na Q mora da opa. Kako ću ovome prići? Imam li koji pištolj? Nemam. Kako da mu ja priđem? Verovatno kad bude... Sad. Lež. Ja, šta se ovdje izdešavalo, ljudi? Bili smo veoma zajebani. Francois Papadoc Duvalier was elected president Jebet of neka Haiti in priča, jebet neka 1957. priča. By 1959, he had created a secret police Šta called se Tonton izdešavalo and people ovdje? started to flee. Most of them settled in the southern United States.
I'm mixed in with the good, hard-working people who are hardened criminals. You know, they Pa formed the ono, backbone of what ljudi. became the Haitian gang. Deluje mi zanimljiv. Found out they Sad slept in the možemo mi swamps. zajedno ovo da igramo, da komentarišemo, da pričamo. Šta i kako. You and Father James A, already? Got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what vjerovatno će ovdje tek kad se zakuva, mi ćemo njih da napadnemo, oni će nas i tako to. Znači, ljudi, ako vam se svidjelo ovo, 7 months ago, snimat ćemo još serijala, možemo čak getting robbed. cijelu igru da propratimo zajedno i da pričamo, Didn't take long da for us to figure out komentarišemo it was the Haitians. tokom cijele igre, znači da snimamo više serijala za nju. Ako vi budete htjeli, ostavite mi neki komentar, pišite mi porukama da li da snimamo i dalje nju, ali mislim da je prilično if I deal with them, they zadovoljavajuće. Marcano, right? A što se tiče We worry about Sal. mene, ostavite neki like, subscribe i brate bacite neki komentar ovo ono malo da vidimo šta da radimo, šta da ispravimo. Znam da grešim, You and Ellis need to početak je, razumite, nije back in the lako, 20s. ali Folks used to pull salt out of the bayou. pišite mi. I moj ime je Nikita, moj, ali moj. Depression hit Šalim se, ja sam Nikita i the only place this could stvarno ljudi, do sljedećeg viđenja, Ammo. ja vam želim sve najbolje. A do tad veliki pozdrav i vidimo se na